MLS sam hian 4-3-3 formation mangan goalkeeper te lomania an defender left back at duata striker thina kha oma right back at din sanga center back at khozol player F team captain le electric longta electric veng defender back at oma midfield a pega remona le ki te omin tlarma a thante a center forward roller on play dona thante kan muta lol maya Freddy availama dingla mangura Freddy hi ven ngai big tur khan le dona tlan chaka pe sang ania CHANMARI FC hian 4-2-3-1 formation naron manga goalkeeper team moya college bank goalkeeper thania right back a teka left back a soma center back a rin chana team captain le e fate anin kop le dona tlarlai hian Joela muanpui le Michael ate arin kop dona kumsom ni pathum la pum lo vek an ni tlarma hian RS center forward roller on play lenga dinglama som sanga na thlobanga veilama kumsom pasari mi mesakan thlob vele dona ni mesaka hi kumina kumsom pasari pum chawa tang session tok jok mai CHANMARI lampang tan chuan MLS lamtan ne ro uyom dona Southern Blues ania MLS lampang hi Southern Blues te thina ngura pekjava chance sang set tani MLS lam goal attempt om hal ani hin game hi moi riu thina Rencana di moya tangin laya remona laya apa film ve kapas ka bola try a di moy tan har salau Somsanga free kick han la dona nai reng view penalty aria silam dom lek mani sela chan soma CHANMARI FC handball appeal rin chana handball appeal an try lui thawa pe sang tama ma CHANMARI FC captain rin chana sai tangkhian ti law makhin ron bana a kha chu CHANMARI bokin ball chan sunsom le tat mai kala Velam sira soma thop tu mesaka neya mesaka ke ti don mesaka la ngam tlat maya soma tangin cross ball tok lo dewa te lo ma ti ho te uve kadia kanteran rozova rikia fight hesia rikia tang goal try avan te uve Rikia goal moi taka va muteu kherem kha chu ke veilamin thian te pass do mati line goal an try a teu takani hi ti mai khine end top to a goal ban na tang khian inchi slam te ni ball kalna kha soma lunglei zo bok amveng sau tuna amveng sau ta cheng me kania lunglei zo bok player ania SWS tangin zir chuak ani chana tangin goal chance ava sang ve goal ta si lawa CHANMARI FC hun thal tu kan neya hun chance nei chu Joela ni orin chana ball tau phei Joela nan tau le chonga goal la chance san te lul nen goal kham chunga tau chua ka lawma le ti moya FC a teka va nei ve kha chu ball lo theina ni sin RS la luta va fachan chave RS tangin far post lama kha chu RS moi tlon ting teu hle mai that tlon ting teu hin RS an bolan la let thut lai khi bia khian lo tluk sil man to sia Maro chu goal zone lo deuh hlek MLS lam hian an mani lam side deuh hlek a lo hi chon press an tum ta chi lo deuh em ni an tle minen siam rem ta set ni na langa an carry deuh sira an siam ram nan te po ching zogina lang theanga teka tangin cross ball ha chu fall goalkeeper
Aresa contact kam chiang ngang maya ball tel box hi lawa chuan chen Aresa kha CHANMARI forward kha fall an ya teka ball for lu alawoma te lama khina ron nam chuak to sia Aresa khian ball tel mi le ron su dot maya peka gol nga khung to ti CHANMARI an hriat reng ngai chan spek chin ni lawa Rikia phát trả về chance ngu ra chance chal tu kan nei MLS tam a setup an moi ji kha Ricky khan thangla ma khan Freddy kha pele do moti line alaya zo khan ngu ra taran da ngu ra tan pet kha remani ki lai khian Freddy khin ron la chuak zewa Ricky khin ron khoi le a chuan ngu ran Ricky a pass kha remuna trai long ball a va tok teu thin ve Peka pe mai lawa Freddy tlan ulai khanan pe mai sila cha som thei jok turania awa dik teu a mai kala arkin cover leng hal joela so sang rangi soma cross ball chance Aresa va da cheve kha chu striker ania khai finish tha thei tur chu ni Pisia som sang cross ball clear futa lawa piela vai thel tlat mai Aresa le peka Aresa pai mo huna ati futa lo thin dewa tur match Zoela tangin cross ball CHANMARI FC ava goal teu em kha chu som sanga khi lai hian thoin rang tak mai na han neya Zoela cross ball som sanga tau tha teu khop mai này pha tangin luang liền á CHANMARI tan zirte la siam rem thei rem muana tang long ball Freddy à Timoy ron chuaka Timoy aron chuak to sia goal tang nge MLS lamin counter attack tang goal an khung ta Freddy ve na ngai kan ti kha aron lang le ta CHANMARI FC laga MLS FC goal khung zok ani tlat mai mona long ball thalatuk ania Freddy atlan chakan ti kha Timoy ron up laglo to sia ball khoi thei si lawa Freddy finish thakop mai near post lama goal ban shuran pe da defender pani khan pe chu thei lain be se ma sem pe chung man talon rin chana le thian teka tang long thro CHANMARI goal nai view to a chan soma aron to chuak le tlat mai biaka a palen na ron tangkai le ta che tu na khan alai na pel man goal kick turani MLS lam tan lo thona la lian view dona CHANMARI FC coach ro chingpui po pressure sang dona last minute ania chance oma MLS lam rong clear le ati khan in khela zauta long klai team tra MLS in MPL club lun champion in base nei lian CHANMARI FC sikhat final ne tlat maya hun top don naya counter attack atanga remona long ball thazet lu tu riki Freddy ana goal thatak maya khung mangin sikhat fain MLS FC an chaka Aizol FC in point som ni panhi nei ma hroi chun zoma CHANMARI FC in point som pali an la dinga panhina la ni chun zoma din thar FC in point som pali veka nei pathumna ni MLS point som panhi an neya sai kama kon nem point nei sal ma sela sai kama kon hi 3-1 an he to wangin MLS yan head to head an san chorjangka in tebula palina ni sai kama kon pangana kanan AFC le Mizoram Police point sari veven neya nan din hun thalo khop mai